Bansi media korte Tuhan celuluk cukha penewang kor. Pini media kihanang kok ke ilitum akemang bang chuncheda asan si thelong. Na se hokpe ke 75 independent days ke ilitum anda ki palon bang ekdom pathidun unai polo same 75 independent ki chokanta Karbi Anglong ahem preke nonta itum long unde kasi ilitum han Indian government la some government tum nagelang gram discriminate la si itumda constitution right do koi itumda kehang joding olo samay no anta sarkar sar anuchidan de son samay la tum itum kehang pamikat kehang tabli athela so constitution on cancer se 22nd amendment 1969 Lasi ka amendment pa lapen bill ke publish ke 10 April 1969 lahai le do dan ko kote Karbi Anglong hemprek kilong le deji a office ave lagi kilong nai a posido sami dak itung aningkan part at IMCM double triple consecutive chodum da dolo samela tum hemprek lapen hemprek a farman rat ajoini alang tum pinyan dai inut bakta arpu chethan peibu ninge hai bangawe da puram te alang tum jungjung Kimatha lapen apok lana phansi latum rathan isi hemprek a weapon and latum rathan chong thuere lasi pinap ke isange ningalong ado 75 independent lapen ni matai ningalong lo stame ining itu part pik bangke more than 4 decades so that 2448 akachesong akarbi pendang lok dak inglong solokhai same lohanta chunche lasi pinap ke Karbi Anglong ke isi Mane sadhin pling limbe de asolo mane Karbi tum hange Karbi Anglong Dima so West Karbi Anglong so hange mane apun jok chilang mane ni itunge no anta India so lidat asan si kimang no lasi ili tum pina Karbi Anglong rap tame ningduk chipak lang no nei athe lake ili tum han kalidalo pinap ke kadam ha media ko tetu dari to rana phan pasi tham ke ko suri kadam pa je ka la chi nili ki pudam ki bange de o mo penap ke 15 August lo la si 15 August ani ke adon tinta lek cetare nai pusi ini Indian government pen paklang kono pasi tar kono no te kono stame Karbi Anglong asor anke Indian asor kali ko sonsi o pateng bai pateng ason sin nabi pon ko asor la sing Karbi Anglong asor ke tadun de pusita ha ning ko itu nabi atima Karbi Anglong ke Indian constitution lo ke dotang article 244 ke nang pia na sonde ala se pini Karbi Anglong ta reng dok reng ni dudulong po la pentalon dulong po tami pini Karbi Anglong asor ke hempere jone pele ko ane kitinang ala arlo song da ke sengnang ala chuta ko ane kithi hempere joy nil la si pinap ke ningin pen pudam ya bangke la si pinap ke 15 August along ma plate jong si tardul repi pulo tante pini Karbi Anglong apin dem sumpat mate pe sartis tame adon tin si tame ke tardul rep si kenangpo tame Karbi Anglong ke hempre long de dara jone kata tardul de ta thang akisum abe la pen Karbi atung ke independent long lela la so basi nili tumahin pen di puya lama ke Karbi Anglong ke state long de la aposi tardul de wason si kenangpo atima nili tum pudam ya lam the la pulo atima Karbi Anglong ta hem long alo pesonte adon tinta ning karong sibidu long po ning adon tinta ning karong po tapi ini Karbi Anglong sore penap ke aniki kadilo black day kusi talon tun nakoko atima Karbi Anglong hem long ela ati ini tum ke hang bo igali hem ta bang Indian constitution long tok da aposi ala support ni tum hanang piesonte ini Karbi Anglong tame renglo rengi dulu long po la pen Indian flex tame ketar ni choparong long po la pen ditha akarbi pisar pis tame cetar dun longpo ini aplex cetar longpo kalau tapi ni ke Karbi Anglong ke renglo rengi udah posi no tar dun dere ta chok pusi itu mah hin tame cupu dulu Kopia potsi nang letum Karbi Anglong lapen di masa wapan pai pateng pu ke hok la se la so putang abangke alang tu
Indian government mate Assam government atu kelang ke pangkri pon kaita kicu sitame ke claim ke dam tak pangkri pon la pen kipinaya sonanta nang kipirekti hala so pot ke hang sonanta long lit la so posi ni tum hin pen ke pai pate po pate pusi ni tum pudet amar ni hai Indian ke chok arni lo tapi Indian ke jok arni pusi tapi Karbi Anglong ke jok dun bela ate Karbi Anglong ke jok de puagara pa la pulo Karbi atu ke handbrake long litina la si ke jok arni kali pusi pudun thiru la si tame boycott poyare kali tame Karbi Anglong NC Hill la pen West Karbi Anglong atu ke jok wan kali la so thak si ni tum pe ta thainu tang than lo ali tum ra thainu tame paklang pon po la si Karbi Anglong NC Hill district ke thom ke la si kejok wan arni gali pusi nilin persi plek tar dun resta tha kisumawi athema plek tar nai lote ili to handbrake long lote din karangani Indian independent ke long ke 15 August lo 1947 lo rasta me Karbi Anglong ke non puta long lelang na so posi plek bang ke tar dun de si athemi pusi pulo nilin pe na bang ke si ili to Karbi apin deng sumplot la pesar pile adon tin la tar turete ala bangsi kemeli kusi nono adihui bangke ni tum khas lo ka paklang ta la se independent phane no si khas lo paklang to la se pesar ti bangsi Karbi Anglong kwan mata ta ru dem nang po dup lote kupine Karbi Anglong a national flag dup lote ala bangsi su paklang do tunai ya la se non mane ni teglong lela Karbi Anglong national flag to bang teglong lela la se Karbi Anglong di ma sa pen pangru pet pen non ke bangsi kupi tong bunai ne la bang si ne ta national flag kusi so bunai nang non ke bang ya ni ke Karbi atunta Kuan ma ketu akar ke tumta national flag ponai nang po la penon het jong dil hi kita matum bon sisteme nili tum pudu na thai we la se nili tum la prime minister bang me ko loring ti ke bang sisteme nili tum press meet dolo la se BJP government ke handbrake wan thelo ko la suda pulo la pen horen sing sisteme ni ngelo je resolution pass ke handbrake sisteme hala ta memorandum ta pachokon thelo pidu thelo la sinon het jong handbrake han dama tum akorting dira tum sisteme la tung ke chini ne son si tame dam lo hala dak kang hom do pini Karbi Anglong pe Karbi Anglong dimang sa pe si toy do MP Horen Singh be do tame alang si to warja ko nai polo tame pinangan social media lo viral dar lo je hawaldar phansi memorandum samidam la si alang tum reply da chipilo hawaldar han pinang ko ke hala da 144 CRPC do ko pulu tande pini Karbi Anglong ana thek kere ke do ke 15 August to apra 26 January apra ke hala da धारणा ता मानने के अथेला तुम चीनी सिचुएशन मिडे ताहाय बा मिसे ताहाय लासी काई तक सिक दो नहीं 15 अगस्त 26 जनवरी के इंडियन लोग के सिचुएशन में इरे ताहाय लासी ला तुम चीनी लो सी handbrake के अंदर लासन दाम लो लो तंते हवन ता तमी नुन बंग तमे नंगन दुन को लासन सिक पा में कासी फोरेंसिक में तुम तक सिक लो अथेमा लासन के सिचुएशन में इरे ताहाय इंडियन लोग के tina bosa phanke tu se kaita government atunta law and order tunta kelang pacific ladake so pos teklos la tum handbrake hang da la si udun te handbrake hang dam kita matui ke choklo kami hala da kang hong man te BJP government dak Karbi Anglong tu astam ha dilian da handbrake hang da government lo kami alang tum nang pipede lo la si alang tum teklos si ke japon tap handbrake ko ko handbrake bai ke nang ko Karbi Anglong tu ma sa ta nang wek ko long po long po handbrake ta nang wek po la pen flex tame national flag Karbi national flag tame monai wek nang po la si ni lam the pa de we lan to tak ke nang le to man hin Officer mane la pulo lage anutin da handbrake long delo mati da se anutin da chimatha ramok kosan si la itung kichun cheder na la kichun bote itung government long da support participate on there bote itung handbrake nang ne loke la si handbrake nang ne poding alang to hem pen pusar tulo pesar pida me hem chitara mo da santhasi din dala si bunai to hem long chitaran po ya to